PlayStation 2 vreme. Ali nema veze, ova igra je totalno, i mislim da je Jay Leno, znaš ko je Jay Leno? Da, znam šta s njega. Ja, od kad je On se promijenio, nalazi od u kad onom, je promijenio jebeni PFP od Jay Leno Joker, on je jedan put sve je postalo uvijek na dole. jeste. Da, I mislim da se Jay Leno nalazi u ovom u Fire of Craig Towera. serveru. Hm. Da, i dalje sa Pizza Tower fanovima, on je na Craig serveru. Craig. Pažni serveri, Pizza server, Balkan, Balkan server, Smash Balkan. Možda bi ja mogao Sleepy da instaliram jebeni. Iskreno probaj. Ne znam, trebalo bi da radi, ako ne sviraš Sleepy, trebalo bi Dolphin bar da radi na XP. Ja ne, neću da se mučim sa VPN-om, neću se mučim sa VPN-om, možete me da mučim sa VPN-om zato što je jebeni onaj Tunnel Bear, samo da bi igrao jebeni mele. Ne mogu da instaliram Tunnel Bear, Dakle, jebeni. instaliraj samo jebeni Dolphin, će igrao preko Netplay. Ne bi to moglo, pokušali smo, nismo ni uspjeli Netplay uopšte. Može, Kada je u Evropi. možda Možda probamo ima Windows. nekog u Evropi, ali to je Redex server. Će naučimo kako da hostujemo serveri. Znaš šta? Šta? Moj C disk je ovako, čekaj moraš da vidiš ovo. Znači koliko je ovo meni može i divno. Vidi. A moj, to neće ja počnemo. Koliko meni je uopšte memorije? Tačno 3 GB, tu gleda, ovaj gar izvod addons. Ne mogu ništa zvod. 3 giga, auuu. Ja Pa više... zašto toliko zauzima mnogo, jebe mi mat? Zato što moj brat hoće najbolji gar izvod addons da ima od FNAF, tako koristi, oni baš... Pa nije on kriv. Da, ali tu sam ja instalirao mnogo shitty Pizza Tower addons i mape sam instalirao. Šta, instalira Five Nights in Anime u Games Mod? Ne, dobro što nije, samo FNAF. Okej, dobro je, dobro je. Da, di instalirao Hentai za sad, što dobro je. Ali uglavnom, ako imam 94 GB slobodno, ja bi mogao i Sleepy da probam da instaliram. Možda Da probaš. instaliram, da se ulogujem u moj account. Ali ako ne uspješ, trebao bi da ima GameCube emulator za, to jest Dolphin da radi bar na Sad što XP-u. vidim. Pa Delfin je pravljen u periodu dok je XP postojao, to znači da Da. je on realan. Dakle, nikako ti imao način da igraš Mele, što je dobro, zato što Mele je cool i dobra igra. Ovo je C Media Driver i DOSBox, Download, šta je ovo? Voliš je Pok Mapsim, Flung Spaghetti Monster, Hot Sex Your Pakman Frog.pdf, Savršeno je. Urman, nije ovdje, Flash. Aaaa, ne, ja uništi cel speedrun, ali sam gutko kurac. Uništi cel speedrun, fuck. Aj, Media Flash, Jedna stvar što mi speedrun treba... Lidi Joker. Čekaj bre, to je u... Ka emulator UTF-3. A ovo sam gutko. Svod izgleda, mislim da su sve tako. Ali će mi trebati. Super... Gdje je ono?
Da, tu mi je CISO file. Ne znam da li će moći, ja ne znam da li će moći novi Sleepy da se upali uopšte. Ne verujem. Dolphin 100% bi trebalo da se upali. Ne. Vrati se unutra. Aj... Sleepy se traži na Brave-u i to je... Ti kličiš brave. Pokušat ću da akcesujem Sleepy, sad da vidimo da li će da radi. Sleepy GG otvara stranicu, dobro je. Samo da idemo u downloads, da vidimo, kaže Our custom Nintendo build super integrating replay files to SD, USB, transferring live records over network. Toggling quality of live changes. The network tracing feature reveals mirroring console gameplay. And the server streaming millions hardware. Download for Windows. Da li će launcher uopšte da instalira? Trebalo bi da launcher radi na XP-u, ne verujem. Čekaj, da te pitam nešto ako nije problem. Da. Zašto si instalirao XP? Pitaj. Koja je bila odluka za to? Mislim da je to okej s tim. Ne nego... Više ruka morala da instalira. Hej, koji razlog si instalirao XP iskreno, ja se ne sjećam. Ako ovo instalira, mislim da neće uspjeti da se instalira, ko zna. Ali pravim za Andronu, pa za Andronu bre radim video za 98 sati. Za Andron će 100%... Tom 95. Za Andron će 100% da radi na XP-u. Igrali smo Doom pre 2-3 dana, dakle. Vjerovatno će raditi. Malo upale se svi. Ovako. Još malo. Epa, zajeba ceo deo. Mislim, toliko brzine se mi povijedno. Evo ga. Sleepylauncher.exe će se upali sad. I kaže da je to neki program koji bi trebao da upali run. Windows 7 or above is executed. Yes, na Windows 7 može se video, ja sam igrao Sleepy na Windows 7. Brate, ne mogu ja. Sucks to suck, update to Windows 7, sucks to suck.